Atta ini luka nih. Mayung baru tahu. Orang ke okom na meran belum galang kom na meran nih okom na meran. Galang pun mana? Galang ko isa ko kaptilung katok. Sorok ke dek tane kum sulung orang ke mayum kita bodat gikan. Mayung maximum barata bodat do binandem gereja. Orang ke mana orang nang abu dem mayung lagi lebih pakai barata bodat. Nanti tu mana, lalu tu mana kau se kapsalan kula, milbo tu mana, milbo tu ringorung pun ada mana, kau tu kapat tu kah kapal kau sun foto kamera, lalu tu mana, ada katu kuma. Ada katu malah orang ke lo hukum tu ke milbo tu bitok dah, okai kai bondu, okai muka, ada katu kuma man kau se kapal tu lah taruh belakang tu pun mungkin tu ni katu kuma. Karena orang ke porok ke, macam kumru tu orang sentat korang, kumru tu orang kena sekamatan. Oh.